Dunithalun silam kray mungka. Yohanega ashato, tise anisi keni, anise si atunta keni ye. Yesu ne riga galong iwe. Yesu ira bashari sang, yadu aloe. Nga ne riga galong angai. Nga me pang, san asang ne, binsa galong adarat ne. Du adonge medi aloe. Werat ne farisiri I angsang na ne na dapat sakse ewa shirat ne na sakse kha ne meding aloe Yesu I angma sang thango ne nga dapat sakse wangshin lungge nga sakse kha ne dinge Hawalam wani nga khayang kheni dingdak nga we nang khayang sang dingam we nga shangsheng ne iwe nama ine nga khayang kheni dingdak nga we nang khayang sang dingam we me sha nang nama ine sangsa se athong dara khu kha erat nge nga ine kha gu sang gu kha marat no nga ila kharat lungo nang ne nga I kharat no long ne dinge khadu iye wani nga ne nga thi gu wa ma nga sang djalda nga phe aphe ne nga nang ale nama dara tha gu asang ani gu sakse wa shi long ne sidung lun shi ye wa ne aru sha ye nga ne ade dapat sakse wang shing we ini gu nga sang djalda nga phe aphe gu nga dapat ni sakse wa shi ye aloe Wikat angma I angsang Nape ne khayang alema aloe Yesu I athango ne Nga sangge nga aphi sangge nama I me sha sha Nama I nga sang e sha sha ni ne Nga aphi sangge e sha nung ni we iye aloe Khayari ne nungum thumnu tha ang I singut no daga Khayari ne nungum thumnu tha ang I singut no dagap kamsong shibdi de bummo jang shinno khari iye iwe angritu shini ma khmra rat ne ang sang thi gu I gu thap mo mongkha ithalanung we sangbe sangga ila isman